nyemerera turebere hamwe rero amakuru akomeje kugenda avugwa, amakuru akomeje kugenda agaragara, amakuru yibanda ku bikomeje kugenda bigaragara ndetse n'ibikomeje kugenda bitangazwa. Amakuru yihuta akomeje kugenda agaragara nuko umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Bwana Patrick Muyaya yongeye gushimangira ndetse kanavuga yuko batakwizera yuko umutwe wa 23 wamaze kuva mu gice cya Uvira nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Ibi kandi si ubwa mbere bivuze nuko kuko no ku nshuro ya mbere ubwo M23 yashimangiraga ko yavuye muri uyu mujyi, uruhande rwa leta ya Kongo ntago rwigeze rubyemera, ndetse no kuri inshuro M23 yongeye gushimangira ko ingabo zayo zari zisigaye muri Uvira bamaze kugenda bazikurayo, ariko kandi ntabwo bigeze babyemera. Bagana Patrick Muyaya yagize ati ariko bavayo batavayo n'ubundi tugomba kuzahangana byanze bukunze, ndetse aba basirikare cyangwa se izi nyeshyamba zigomba kuzava muri ibi bice byose zamaze kwigarura byanze bikunze. Ibi byaje gutuma kandi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda cyangwa se umushikiranganji w'imigenderanire y'u Rwanda ndetse n'andi makungu Olivier Nduhungirehe by'umwihariko aho yaje kongera kugira icyo avuga, aho bigaragara ko yihanije umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo washinjije ingabo z'u Rwanda ndetse n'abarwanyi b'ihuriro rya M23 ubujura. Bwana Patrick Muyaya ku wa 16 Mutarama 2026 yaranditse ku mbuga nkoranyambaga ko itangazo rya M23 rimenyesha umuryango mpuzamahanga ko ryashyize umujyi wa Uvira mu biganza byawo, by'umwihariko rigamije guhisha ibikorwa by'ubusahuzi byawukorewemo nk'uko bigaragara. Bwana Patrick Muyaya kandi yatangaje ko mu mujyi wa Uvira hibwe ibintu byinshi bijyanwa mu Rwanda, maze anasobanura ko abasirikare b'u Rwanda ndetse n'abarwanyi ba M23 yise by'umwihariko umugabo ndetse n'umuhungu we ntacyo rero basiga inyuma, kuko rero ngo yaba godrone ikoreshwa mu kubaka umuhanda, imodoka, amagare ndetse n'ibindi byose babitwara. Umushikiranganji w'imigenderanire ndetse n'amakungu w'u Rwanda yasubije Bwana Patrick Muyaya yifashishije inkuru y'ikinyamakuru cya African Intelligence gikora rero inkuru zicukumbuye cyandikirwa i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa, igaragaza uburyo rero abo mu muryango wa Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Félix Tshisekedi bamaze imyaka myinshi cyane biba amabuye y'agaciro mu ntara ya Katanga. Imwe rero muri izi nkuru yasohotse tariki ya 6 Ukwakira 2025 igaragaza ko muri rusange amabuye y'agaciro yibwa mu ntara ziri ahahoze ari Katanga nk'ahitwa Lulaba ndetse na Utakatanga, mu gihe kandi cy'umwaka afite agaciro ka miliyari 2 z'amadolari ya Amerika. Andi makuru yasohotse ku itariki 28 Ugushyingo 2025 ni y'amashyirahamwe na za societe civile zo muri Katanga byatanze ikirego ku bushinjacyaha bw'Ububiligi ndetse n'ubusabe ndetse bibusaba gukurikirana by'umwihariko wo mu muryango wa Tshisekedi cyane cyane bose bafite ubwenegihugu bw'Ububiligi. Minisitiri Nduhungirehe kandi yagize ati tuvuze ku mugabo rero by'umwihariko ndetse n'umuhungu we dushingiye kandi ku isano y'amaraso, ni ngombwa gutekereza ku gukora urutonde rw'umutungo kamere wose wo mu ntara ya Lulaba ndetse na Utakatanga wasahuwe ku bwinshi n'umuryango wa Perezida Tshisekedi. Umuvugizi wa guverinoma ya RDC kandi yavuze aya magambo nyuma yo kutagira icyo avuga ku busahuzi bukomeye cyane ingabo zo mu mutwe wa Chitaha ndetse n'ahitwa Hiboxi by'umwihariko zakoreye muri centre ya Makobora yo muri teritwari ya Fizi mu ijoro ryo kwa 29 n'iya 30 Ukuboza kwa 2025. Societe civile ikorera muri Makobora yatangaje ko abasirikare ba RDC babanje gusahura ivuriro rya Lamba, batwara imiti ndetse n'ibindi bikoresho, maze bakomeza mu ngo z'abaturage biba ihene, inkoko ndetse n'ibiribwa, babyikoreza abagore by'umwihariko babarekura babanje kubafata no ku ngufu. Umunyamuryango w'isosiyete civile kandi yo yagize ati binjiye mu ngo z'abaturage maze batwara byose bahasanze birimwo n'ibiryo, bategetse abagore by'umwihariko ko babibatwaza bataha nyuma yo gufatwa ku ngufu. Bwana Patrick Muyaya kandi avuga ko umuco w'ubujura utamenyerewe muri RDC, nyamara bizwi hose ko by'umwihariko mu byashigeshe igisirikare cy'iki gihugu harimo rero n'ubujura ndetse n'ubwambuzi bukorwa nk'uko
nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Amakuru yihutse cyane yakomeje kugenda tugeraho kandi akomeje kugenda agaruka kwivanwa by'umwihariko ry'izi ngabo za M23 muri iki gice nk'uko amakuru atugera bivuga, mu gihe nyamara intambara zigikomeje kugenda zihindura isura. Nk'ubu tuvugana uruhande rwa leta ya Kongo rwo ntabwo rwari rwongera kwemera ko umutwe wa M23 wamaze kuva muri iki gice mu buryo bwuzuye, mu gihe nanone kandi ku rundi ruhande abandi bategetsi bagiye batandukanye bagikomeje gukemanga ibi bice byo muri Uvira. Nk'ubu Perezida Evariste Ndayishimiye birasa naho atari yatekereza cyangwa se yemeza kwivanwa ry'abasirikare muri Uvira, aho M23 uretse gusaba yuko ingabo ziganjemwo cyane cyane iz'abanyamahanga zidafite aho zibogamiye zikwiriye kuza gucunga uyu mujyi wa Uvira, ariko kandi iwe yavuze yuko ahubwo ingabo zo muri MONUSCO zikwiriye kuza gucunga umupaka uhuza RDC ndetse n'u Rwanda ndetse na RDC ndetse n'u Burundi ndetse nanone n'u Rwanda n'u Burundi mu rwego rwo kugerageza by'umwihariko kwemera ndetse no kwemeza neza yuko by'umwihariko umutekano w'impande zombi ushobora kuba umeze neza. Ibi bikomeje kwerekana uburyo umutekano ushobora gukomeza kuzamba. Abasirikare benshi b'abarundi bo bakomeje gushimangira ndetse no kwerekana neza yuko biteguye kwinjira mu bice bya Uvira, nubwo hatari hemezwa neza nimba uyu mutwe wa M23 wamaze kuva muri ibi bice ku buryo bwuzuye. Icyakora nanone inyandiko yabo yemeza ko abasirikare babo bamaze kuva muri iki gice nk'uko bigaragara, ariko nanone na mbere yaho bari bashimangiye yuko iki gice bamaze kugenda bakivamo nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Reka nkubwire ko kandi umutwe wa Twirwaneho wiyemeje kurengera abanyekongo mu bwoko bw'abanyamurenge kuwa gatanu ku igenekerezo rya 16/0/2025 washimangiye ko wigaruye agace ka Point Zero gaherereye muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Abarwanyi b'uyu mutwe kandi bigaruriye kariya gace nyuma yo kukirukanamo ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa zirimo FARDC, ingabo z'u Burundi, abarwanyi b'Abazalendo ndetse na FDLR. Imirwano yasize kandi aka gace gafashwe yari yatangiye mu gitondo cyo kuwa 4 w'iki cyumweru turimo dusoza, ariko si kubera iki Point Zero ari ingenzi kuba yarafashwe n'iki gice nk'uko bigaragara. Benshi bashimangira ko ari igice gisa na by'umwihariko gihuriramo ibice bigiye bitandukanye, ariko kandi kikaba cyarafungiwemo za nzira z'abanyamurenge twakomeje kugenda tugarukaho. Ariko kandi haracyari imigambi ndetse n'ibirindiro byinshi by'ingabo z'abarundi, aho abarundi bakomeza gushimangira ko igice cyose kizakomeza kwitambika, by'umwihariko ibikorwa byabo kizahura n'akaga gakomeye cyane. Aka gace gaherereye mu gice cy'imisozi miremire yo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo gasanzwe ari amasangano y'uduce twa Minembwe ndetse n'uduce twa Mikenke, Kipupu, Miki ndetse n'igice cya Mwega. Ku bw'amasoko yacu ndetse n'abaturage baturiye muri biriya bice bemeza neza ko kuba iki gice rero cyarafashwe n'uruhande by'umwihariko ruhanganye na leta ya Kongo bibahereza by'umwihariko amahirwe meza yo kongera guhuza ibice byose bisa naho byari byaramaze kwigarurirwa. Mu bijyanye n'urugamba rwa gisirikare Point Zero kandi inasanzwe izwi nka kilometre zero, ifatwa nk'ingenzi cyane kuko uyirimo abanafite ubushobozi bwo kugenzura ingendo zose z'imodoka zijya mu Minembwe ndetse no muri Itobwe nk'uko bitangazwa. Abazi ibya gisirikare kandi banemeza ko ugenzura Point Zero ashobora kugera mu buryo bworoshye mu midugudu yo mu misozi by'umwihariko iringaniye yo mu burasirazuba bwa Minembwe, by'umwihariko mu duce turimo kwa Murima, Rusuku, ahitwa Kanguri ndetse n'ahitwa Nakiele, dutuwe ahanini cyane n'abanyekongo mu bwoko bw'ababembe nk'uko bigaragara. Indi mpamvu kandi ikomeye nuko Point Zero ariyo rufunguzo rw'inzira yerekeza mu mujyi wa Baraka. Ikindi kariya gace akaba ari nako kariho rero iminara ya sosiyete y'itumanaho ya Vodacom ifashishwa mu itumanaho nyine mu guhamagara, ariyo yonyine kandi inatanga umuyoboro ku misozi miremire kuva mu Bijombo kugera muri Rugezi ndetse no kuva Mikenke kugera ahitwa Imiki. Ndeka mbibutse ko kandi Point Zero ari naho hantu hanyuma aho mu misozi ikikije Minembwe hari hakiri mu maboko y'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa, ariko bakaba bamaze kuhatakaza nyuma y'imirwano iremereye cyane yaje no gusiga impande zombi zihatakarije abasirikare benshi. Societe civile ndetse n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye birimo nka Media Congo Kadomonet bivuga ko iyi mirwano nubwo yasize M23 ndifatanyije na Twirwaneho bafashe iki gice, byemezwa ko iki gice cyaba by'umwihariko cyarabaye imbarutso yo gutakaza abasirikare benshi nk'uko amakuru atugera
tugira bivuga. Byemezwa ko na M23 ubwayo ndetse na twirwanaho baba baratakaje abasirikare benshi nyuma y'iko banagize amahirwe ariko yo kurasa drone yo mu bwoko bwa CH-4 yarije gutabara ije kubarasaho. Nyuma yo kuyifata kandi bivuze ko imisozi yose ikikije Minembwe ubu ngubu iri mu maboko ya M23 isanzwe yifatanya urugamba na twirwana irimo by'umwihariko Noa Bahuta uherereye muri kilometero kimwe uvuye kuri point 0 wafashwe kuwa 4 w'iki cyumweru nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Hanyuma kandi Perezida Paul Kagame w'u Rwanda n'umwe mu bitabiriye umuhango w'irahira rya Perezida Mamadi Doumbouya warahiriye mu muhango by'umwihariko ukomeye cyane bitabiriwe n'abategetsi bagiye batandukanye. Perezida Mamadi Doumbouya kandi yarahiriye kuyobora Guinea Conakry muri manda y'imyaka 7 mu muhango witabiriwe na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda n'abandi bakuru b'ibihugu barenga 8 bo muri Afrika. Umuhango w'irahira kandi wabaye kuri uyu wa 17 Mutarama 2026 muri Stade General Lansana Conte de Nongo iherereye muri commune ya Lambanyi ni mu mujyi wa Conakry. Perezida Kagame kandi yageze muri Guinea kwa 16/0/2026 maze yakirwa na Minisitiri w'Intebe Amadou Aoula Bah nk'uko bigaragara. Uyu muhango kandi witabiriwe n'abandi bakuru b'ibihugu barimo nka Perezida Assimi Goïta wa Marie Bruce Oligui Nguema wa Gabon ndetse n'umugore wiwe ndetse n'uwitwa Bassirou Diomaye Faye wa Senegal. Harimo kandi Mohamed Ould Eli wa Mauritania, Adamu Balowa wa Gambia, Julius Maada Bilo wa Sierra Leone, Joao Manuel Lourenço wa Angola, Joao Boakia wa Liberia ndetse n'uwitwa Theodore Nguema Obiangwa Mangwe ndetse akaba vice perezida wa Guinea Equatoriale ndetse n'abandi bakuru b'ibihugu na za guverinoma biganjemwo abo mu bihugu bya Afrika. Mukarasisi kanogeye ijisho kandi k'imodoka z'intambara y'intwaro zitandukanye ndetse n'indege z'intambara ziyerekanaga muri sitade ndetse no mu kirere. Abanyagineya bishimira ko rero umutekano wabo urinzwe neza. Saa 10:37 ku isaha y'i Kigali, no kuvuga saa 8:37 ku isaha yo muri Guinea Conakry, yari amasaha yo gutega amatwi indahiro y'umukuru w'igihugu mushya watowe ku majwi agera kuri 86.7%. Ahamya ko kandi azarinda abaturage ndetse n'igihugu maze agashyigikira ubumwe bw'abaturage n'ubwigenge bwacyo, kandi byose bikazakorwa hakurikijwe amategeko. Perezida Mamadi Doumbouya kandi wari wambaye imyambaro y'umweru kuva ku ipatalo, ishati ndetse n'ikanzu byose byera, yashimiye imbaga yabitabiriye uyu muhango barimo rero n'abavuye mu bihugu bitandukanye, maze anashimangira ko bigaragaza ubumwe buranga Abanyafurika. Ati nzashyira imbaraga mu gutanga ibisubizo by'ibyifuzo by'Abanyaguinea Conakry nticibwamo by'umwihariko ibice, kandi niko izahora. Ubudasa bwacu nibwo bukungu, naho ubumwe bwacu nizo rero mbaraga zacu. Yasabye abaturage guharanira imiyoborere ya Guinea yunze ubumwe ndetse n'amahoro ku bayituye uyu munsi ndetse no mu gihe kizaza. Ariko se wakwibaza ubundi ngo Mamadi Doumbouya ni muntu ki? General Doumbouya yavutse mu mwaka w'1984 mu bana 5 bavukiye mu muryango uciye bugufi. Se wa Doumbouya kandi yacuruzaga peteroli muri gare yo mu mujyi wa Kankani. Uburebure uyu musirikare kandi akomora by'umwihariko ku mubyeyi we bwatumye abona, nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, bwatumye abona by'umwihariko uburyo busobanutse, ndetse kugeza amagingo yangaya bwatumye abona aba mu ishuri ribanza rya Drame Olmay, bamwita Abdallah Diouf, perezida muremure cyane wayoboye Senegal muri ibyo bihe.
agize imyaka 16 kandi Doumbouya yavuye muri Guinea ajya mu Buholandi bigizwemo uruhare na Ousmane Kaba wamenyekanye nka Bakala inshuti ye by'umwihariko bakuranye muri Kankana yabaga muri iki gihugu cy'Ulaya. Uyu mugabo kandi yabaye mu bihugu birimo Ububiligi, Ubufaransa ubwo yari ari i Paris. Yagize igitekerezo cyo kujya mu mutwe w'ingabo z'Ubufaransa wakira abanyamahanga kuko bigaragara n'umwe kandi muri 20% batsinze ikizamini cyo kujyamo. Muri 2005 nibwo General Doumbouya kandi yahuye n'umukobwa wari umujandarume w'Umufaransa-kazi nk'uko bigaragara, maze barakundana bashakana muri 2011. Muri 2008 Regionali yafashe icyemezo cyo kutamwongerera amasezerano maze aguma mu Bufaransa imyaka mike cyane, abona gufata icyemezo cyo gusubira muri Guinea ndetse yakiranwa yombi na Alpha Condé wari perezida w'iki gihugu. Muri 2018 ho rero Alpha Condé yagize General Doumbouya umuyobozi w'umutwe w'ingabo zidasanzwe maze amuha amahirwe yo kumucungira hafi kugeza ku itariki ya 5 muri Nzeri ubwo rero yamukuraga ku butegetsi nk'uko bigaragara. Mbashimira mwese bakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe, mbifurize kugira weekend nziza, mbifurize kugira ibihe byiza, twongere gusubira amasaha imbere turebera ibindi bikomeje kuvugwa.